ងជំនីឲ្យbay mà đây pi đây cái pi bốn hơn bà ấy ơi bà lôi nhà cái quan bà lại đi xa cà rê bao nhiêu các bạn lưu lại tự tìm môi bằng hàng đại ca bật cốt đằng cho mà đón được p bản tinh tiện điจะกรำเตรียมปรองเปรียบประกวดด้านแน่ชาวบ้านคนขมายกูตีประมวยคือชีกูอันตรายมัตเพียบกัมพูชีเวียดนามตักตีมวยร้านบอลbàเอาคนนะกูมัตเพียบอันตรายกัมพูชีอิหร่านbàบอกคนกระหองจันบนเฮือนเนี่ยเล่นจัดกับบัดบันตัวตาครีชุบนังคลาขมมกับดับใดเมืองปีประเทศอิหร่านbà cảm ơn dân và sông solo tại đại vui tiếng vang và trường cao môi pi cái là coi ra một câu khiêu men sâu chạy và trường cao môi pi su chạy toàn mà chưa chơi pi săn bùn hương ai da mà đây pi đây ồ nè là không cầm đập đây thôn à toàn mà chơi đi pi săn bùn hương ơi ôi nè mà chơi đi à đã hẹn trên môi toàn trường cao môi pi săn bùn hương khay chờ lâu môiลูกช่วยตัวช่วยพิจารณ์บนหื่นกำลังมือมันต่อไอ้โอ้ยลาฮะบอกเกลือกันละก็อยู่รองนี่บ้าไอ้โอ้ยเนี่ยช่วยมวยออกมาได้พิจารณ์บนหื่นตัวช่วยกับมวยไอ้ยาอัดไอ้เลือดได้อัดไอ้เลยทีเดียวตัวช่วยบนเดียบนหื่นว่าไก่อัดไอ้ว่าไก่อัดไอ้โอ้สำหรับมวยสั้นเนี่ยปะให้อัดบางด้วยทีเดียวสำหรับกลากรเป็นปีชิงยืมมาตอนเด็ดมวยปีโอ้ยโจลลูกกันยากระดานเราเป็นเทปปรับให้ถ่าไว้นะแต่ใบตัดเลยจังกำเลยจะสติฟตรงเชิงมองโอ้ยกจองตุสนามมาช่วยดาวต่างเชิงมาจังบนหื่นจะลองมวยปีตัวช่วยมวยจะไปจังบนหื่นแน่มาช่วยเดือดโอ้ตามันเนี่ยตัวมันเนี่ยรับตัวซองมันไอ้ยะตัวบนโอ้ยบนเอิญตัวช่วยมาเชิงเตียนจะเริ่มมวยตัวเชิงช่วยมวยเตียนมาได้ช่วยตาตัวเชิงคราวมวยเตียนปีจันบนเฮือนไอ้โยนกัดจะกงไก่มวยใดไทยดิโอ้ไอ้โอ้ยช่วยเช็คมวยปีจันบนเฮือนจับตักตีมวยbà này rồi phim như này bà đai bỏ cho cùng với anh môi trôi mặt đai vinh bọt trứng cáo mới bị chặn mình huyền bọc váy mà đai thì tranh vài đó toát mà trương ra đi bị chặn mình huyền bật dạ chun cái lá coi chặn mình huyền bà sân chỉ bắt đầu tay cô để các bạn phải xây bom pro su cả sao ốp bật thăm mà thấy bơn riêng chỉ can lên thực chất miền cay bỏ cặp tràn chứ cô mà họ niệm vật còn tôi nâng bà hạ làm ăn trao còn tôi bà ram cặp bách thuộc mai bà vốnก็ไม่สงัดบอลบางสองสำเร็จเตียใดเลยแต่เจ็ดมวยมาเนี่ยไอ้ตักเชงกระไรด้านแน่ชาวบ้านคนขมายกูอันตรายตี
ទឹកទី2 round 2 ទឹកទី2 round 2 តាត់មកជើងពីច័ន្ទបន្ទឿនចាញ់អីចាន់បន្ទឿនរំកិលចូលម្ដងតិចទាត់ទេជើងក្រោមមួយរវងប្រចាំពីកីឡាករអរងតែអត់ចូលទេបាទចាន់បន្ទឿនតាមហេតុឲ្យវាយស្រួលទេតែជើងក្រោមមួយពីបាទមែនសូតែជើងក្រោមមួយពីមែនសូវាយត្រង់ទឹកមួយពីមែនសូបាទរវងប្រចាំពីមែនសូសូចាអ៊ីអូបាទដួលដាច់ចំហតែចូលពីចាន់បន្ទឿនវាជើងចោលទាត់មកជើងកាត់តឡាចាក់ជង្គង់មួយមែនសូតែងពីបន្ទឿនអូយចាញ់អីចាំមើលបាទអោប្រចេញបុកជង្គង់មួយពីបន្ទឿនបាទផ្ដួលខ្លួនចោលសិនពីមែនសូអូយបាទម៉ាំងជាប់តាមជង្គង់បាទលោកញ៉ាយកដាលគោដៃបន្តការប្រកួតដើរចូលធាក់ចាប់ជើង3ក្នុងទឹកបាដៃពីមែនសូចាអ៊ីឡើងជាប់ឆ្អឹងជំនីអស់ហើយ3បាដៃ2ដៃកែងពីបន្ទឿនបាទអីអើយបាទលោកញ៉ាយកដាលមកគាត់សុំទីរាប់សិន 2 3 4 5 6 7 8 9 10មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទឆ្អឹងជំនីឡើងជាប់ខ្ទេចខ្ទីដល់ខ្ទឹមហើយបាទខាងស្ដាំរបស់កីឡាករមែនសូចាអ៊ីបាទកីឡាកររងអាយយបាទយើងនៅមកគូទៀតបងប្អូនណាបាទយើងនៅគូឯករបស់យើងគឺសុករិទ្ធបាទឥឡូវនេះបាទរូបភាពយឺតមកហើយdirect មាត់បដៃពីបន្ទឿនបាទតាមពិតចូលឆ្អឹងជំនីច្រើនពេកបាទមែនសូចាអ៊ីអើយសុំសម្លេងទៀតដៃមួយបាទអបអរសាទរទៅដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមឆាំងបន្ទឿនរបស់យើងប្រកបទូនាទីជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកបលទ្ធផលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណបងកោក្រហមច័ន្ទប៊ុនហឿនឈ្នះគណៈកោបង្គោលខៀវដោយគណៈកោបង្គោលខៀវវ៉ែនសូមកបង្កើតប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទអបអរសាទរច័ន្ទបន្ទឿនបាទផ្ដួលកីឡាកររងនៅក្នុងទឹកទី2